his comment would be, Shazlin, why you look like you never puasa also? Hey, I'm like, I'm not Selepasnya. sure if that is I tengah datang bulan sudah tak puasa kau? Tak. Tapi I memang tengah puasa pun. Lepas tu Sedih dan merasa kehilangan itu, tetapi kita juga perlu menghargai orang yang masih ada di sekeliling kita, and hopefully memori itu terus hidup dan kita terus heal akan kehilangan tersebut. lepas 10 minit aku mula rasa pelik. Peluh keluar, kepala ringan. Dia tengah cerita pasal kerja, tiba-tiba aku tak dengar apa dah. Aku senyum je, tapi sebenarnya dunia dah berpusing sikit. Hey, tahan, puasa. tahan nafsu puasa. Astaghfirullahalazim. Husnul Khatimah. Bulan-bulan puasa ni insyaAllah lah, kalau berperwatakan baik di bulan Ramadan ini, husnul khatimah lah.